Hai no jotono ani channel lamsago jotono hambai tini ani channel fainai mani bagui inge norok thumbnail nugui no saiman thakana ang tam bo topic no tini video khai kaisa sini bagui opportunity kaham ongkori phaika Tripurani simino obo hongkai legal service authority ni hoite ongkorjak notifications Agartala district judge post ni hoite advertisement number naiman khana logo jaga 1/24 9 August ongkoro ang kisa late ngai thangka video sanamnane ani sori kisa hamtai aba ke norona ang puila ono sanam sungo obo hongkai contract basic se nologoron saimang kana nai dia jaga contract basic 2 years ni bagai odago contract basic ke puila ke almost sana thangli yang asa kuno 7 year ni experience nango lono toyei bini post hongkai ektano deputy chief legal aid defense council ni bini salary 60,000 tongo gabo haina hai assistant legal aid defense council ni kai number of post 3 ta bini kai 3 year experience nangnai bini salary tongo 35,000 knowledge to kawangmo nangnai kawangmo samuno toyino gang amlo bisi sana thanglia babsong norok nainamo songkha naini mano notification sang ani video ni link video ni description no link sarok nai o number 3 ni nai de o jaga office assistant and clerk number of post correction no mukuno SC ST obviously hini khakja trai jesa kono apply khlai mano ge obo apply khainan thaka kai sing qualification nangnai graduation stay computer skill typing test o kobojoton khairi jangnai last o typing test rok nangnai gete sini office ni file maintenance khaimani bahai kai toninai bahai kai suinai bahai kai tisanai oborok joto experience tongna nango babsong ge oboni beton hingka 15000 mannai protect mano 2 bosorni bagai last o nai de office peon tongo office peon ni bagai hingkai number 2 ta post tongo bini bagai hingkai kono experience nangya zero experience bini bagai max minimum class 8 pass hingka hingkena bo o post no apply khlai mannai hingke o post no apply khaina thaka hingke madhyamik pass 12 pass eba graduation complete khaijak rokbo o post no apply khlai mannai bini beton hingka maso 10,000 ke mannai 2 bosorni bagai hingke ang sanamo sungo jara 8 pass madhyamik pass khaimi rok tongnai rok babsong norok o post no apply khaidi omok asa khayo mankha hangka ba bahut kaham nai hingke omo 2 bosorni bagai phano nini last nini performance kaham thaka hingke borok kaisa naragui phano rewi manono no hingke obo naidi obo hingka omo online ya obo hingka offline oro last date dijak tongo 23/8/24 up to 5:30 pm mane o 5:30 23 tarik ni bisingo no o form bongni thaniwo sogina nangnai ge bahai ke ronai sungmo mo hongkai speed post tifana rohim post office thangai joto ning o form fill up khayei bini lokiwo nini joto document tongmani obono attach khayei self attested khayei tai photo kaisa thepawoi o address o rohno nangoi koro sijak tongo DLSA West Tripura Agartala o address o rohornani nangnai speed post eba speed post rohona ringyangui tongka hangke saisung thangai bo o address o thangai o form no jama riwai mano 23 tarik ni bisingo ungna nangnai babsong ge o jaga o norok naina thangka hangke naide o jaga o website jak tongo or norok joto login ungui naidi habai naidi no on notification naina hingke eba khai to ang ani video ni description ang o video unko notification link riwai rinai o form no khai ang nailia o form hingka hangkai o experience gnang ni bagai ang o sakani no nailia sung office assistant clerk tei office peon ni bagai nai gonna do bini form jotoni last page ni sakao 6 number page tongo oro photo nangnai self attested saha te oro joto fill up khaina khaipedi noro khaimi hangke ano comment kai sade ang joto mansa help khainai babsong
omorok to norok joton saimanano ge oro jodi nini qualification computer ni tongkha hangke norok oro fill khai ready obo sudu office assistant ni bagai se office assistant ni bagai hingkai obo fill khainani nangnai payapsong hingke terasa working experience jodi norok kono jagao agi rok part time rok khai tongkha hingke oborok no fill khai ready oborok fill khaijak nukha hingke borok kaham ke priority rinai omo joto borok ni to tongla other relevant informations tongkha ba ready je kuno nini kuno khaijak taijak oborok tongkha hingke norok fill up khai rimano tei o 1/2 rijak o jaga employment exchange registration number mane nini employment card tongkha hingkai o jaga o fill khai ready bini number jodi no tongkhai se kwrwi hingkai kuno wngya obo to compulsory ya tongkha hingkai se o jaga o ready te omo hingkai jotoni slai important contact number tangai hingkai nono jodi nung selection nungui tongkhai norok no email id tei whatsapp number ni through tui borok nono contact khainai aboni bagui mono fill up khaiya ta tongbai di bayapsong oro tongni ni signature ungkhnai borok hoite fill up khai tong tei bodino fill up khai nung aboni joto siro bari tei nini joto document tongmani self attested riwui একটা কপি খাইয়ে নং অফ ফর্ম नि uklogo fill up খাইয়ে kaisa khamo dawi o angrong no je address samani o address o speed post tipano pathak rodi speed post tipa somno thaka hingke 30 টাকা এবা 40 টাকা rang nangnai hingke thangui phano riwi mano babsong hingke o notification ro kaham ke porini ri babsong সমস্যা সানামু সঙ্গো যারা যারা রিনামু সং পানাই রক দাকটি দাকটি রিউই পাইদি 23 তারিখ জরানো লাস্ট ডেট পাইছন হামবাই